minute somriat pangachung zet athi nuwa anupui tongtrai na awangin alo nung le Dr. Son George Australia khothlang lama cheng chu minute somriat pangachung zet mai doctor ten thia an puan nuwa anupui tongtrai ya maktak main alo nung le ta ani October ni somni le pali sang ni le pariat khan Dr. Son George chu Australia khothlang lama Esperanza Medical Clinic ati zo nu in Kalgoorlie tlan let le a tual chung khomi puite apui thinna vanua tu atangin alo ho chau ani a medical intran nen kilometer zali zeta thui zin kong an zo lai chuan a om chu anuam lo tariau maya Dr. George chuan ka om zon vel chu aron nuam lo riai ya natak phei chu anilowa nuam lo satlia mai ani tin kathil ei wanga ni nge yang tin ka ngai tua atia kilometer zathum somnga vel an tlan nu chuan Dr. George chu anazual tale maya motor chu tidingin a intran chu amarphu achektira amarphu chu thangin langma se pumlam fel lo wangot ani ring thei talawani anupui seri I doctor ni ve bok chu phone vatin adin munchu kim chang takin ashil ngala Kalgoorlie atanga kilometer somriat vela la kan laoma kambalda kan thleng trep atia anupui seri chuan Kalgoorlie lamchu athei angaranga thlenga damdoi in panwat turin thurona pea ma se Dr. George ate thian dun chuan lungal thei lai chuana khopui te naw tak kambalda khuwa an tlan mek lai chuan lo thei lovin tual chung clinic om masabera din nge atul to ti an rechiang le ani clinic an vathlen chuan chu kho doctor chu ei tura achua lai alo ni a chu wang chuan nursing staff te chuan lo buai puin ECG an tia a result chu Dr. George nge ne na chuan an pe a Dr. George chuan ECG result an en chuan heart attack anei hi alo ni reng maya chu kho doctor chu alo ho nu chuan result te chuan en ve a Dr. George chu kumsom thum pakomi lek alani sia heart attack anei aring theilova ECG ti thale turin emergency room an lut le ta ani morphine an pek nuwa po ziom lam ain anat na chu azual sau maya khuma ka mudreng lai chuan kana chu azual zelani ti ka ria heart monitor ke ena kalung phu te chu arang hle to a ka BP po asang chho zelani ti ka mu thei ani ti na soya tin ka omdan hi a thalo hle mai ti in ka in ngai tua chu ka thil hriat le ka mu nu nun ber ani ta mai ani ti na soya ECG ati masak zo atanga minute som pakhat chau aliam nuwa Dr. George salung phu chu atop ta vek maya anu minute som sari chung chu medical staff te chuan anu na chan him tumin na satakin an beya electric shock voice som pathum an peya chest compression voice sang li chuang an pe bokani darkar khat chuang zet an be nuwa medical team te chuan life support zong ti to vekin oxygen chau an pe to a medical science atanga rilfiana chuan thuaka minute thum chung thi sen alu lo nuwa thuak sel te chu an thi tran thin ti ani a minute som ni nuwa phei chuan thuak chu a thi vek to a ei wang hian CPR hi minute som thum IRA an pengai me lo ani anupui seri chu Dr. George tho pui panni nen clinic an thlen chuan senior doctor pakhat chuan apasala omto lo thu lo shilin thana hun nu nung mang turin alo rona beige seirun dung ti in seri chuan akut chu avuana lalpa isu so na hi kumsom thum pakwa chau ani a keipo hi kumsom thum pariat chau kalani a mi panau pang kumsom mi kan neya thil mak kan mamo ani ti na tong traya seri a tong trai zo rual chuan Dr. George salung phu chu aron omle tamaya darkar khadle minute somni le pangachung zet thi to kha ania chutia buai thom ka hriat chuan monitor lam chu ka han hoi chowa so na lung phu chu alo omle ani ti ka hmuwa
tin monitor ri trut ka hriat chuan o churi chu ridang lam takani tin ka ngai tu a tin na soi ani an konsiasa omreng lai chuan Dr. George chu Kalgoorlie Hospital hruai ani a chumi nuwa Royal Perth Hospital an hruai le a doctor te chuan ading lam coronary artery block to chu stent mangin antify ta a heart attack hian athin le akal ati chiada wangin medical team te chuan adom khochua an ring te chiam lova athuak po in na tho that le thei an be seivak lo ani ni engemaw zat nuwa chuan Dr. George chu aron tha chho le tamaya heart attack anei atanga ni nuwa amit te po aron meng peile tana akut le ke te po ron ti che thei le tanin hun rei lo te chungin biak thein aron om chho le tamaya ni som pathumna chuan Dr. George chu damdoi na tangin achuak le thei ta a ama tlo tuma damdoi in akal te chuan khoya nge Dr. George hi anti po in medical team te chuan miracle man chuan damdoi in achua san to tin an lo chang hialani damdoi in thok te po in mak anti le ani thlathum chungin Dr. George chu athona Kalgoorlie Hospital akir le ta a athil ton mak tak te chu angai tu akir le chuan Dr. George chuan thutak poimo tak pathian in minzir tira du awangin thina ta a chan chuak ni in angai ani Isu Krista chu siam tu pathian nun na petu thil theilo ti theitu ani tak zeta achi alo te tong trai na tlom tak chu achang le thin ani ati kan chatuan mun tur hi engtika nge kan thlen don tu man kan hrelo apoimo ber chu pathian ne na kanin lai chin na hi ani heleya hian khwal jin mai chau kan ni a nun na hi rei lo te chau ani awangin apoimo ber chu chatuan hi ani